Kajiado nĩ imwe ya kaunti iria cimũrĩkĩtwo nĩ ũndũ wa gũtwarithia na mbere ũndũire wa kũruithia na kũhikithia airĩtu kĩa hinya. Rĩrĩa airĩtu arĩa magereire ciĩko ici maratarĩria, amwe ao matihotaga kũhingĩra maithori. Tangu nikeketwe, maisha yangu haijakuwa sawa. Nahangaika kabisa. Itũra-inĩ rĩa Rombo, Kajiado ya mũhuro, turacemania na Joyce Tito, ũrĩa ũratarĩria ũrĩa aciari ake mamũneanire aruithio kĩa hinya marĩ na mũbango wa kũmwendia arĩ o mũnini. Nilipitia ukeketaji, nikaweza, baada ya kufanyia ukeketaji, nikajua kulikuwa na nia ya kuozwa mapema, na baada ya hapo, kwanza siku ya kufanyia ukeketaji nilipitia shida mingi, kama kutokwa na damu sana, kuzimia, lakini baadaye niliweza kupona, na nikakuja kujua kulikuwa na nia ya kuozwa mapema, na nikakuja nikatorokea nchi jirani ya Tanzania. Maana mahali sisi tunaishi karibu na boda ya Tanzania na Kenya. Nikatorokea Tanzania, na kutoka huko nikachukuliwa na serikali, na nilipoulizwa mahali nimetoka, nikaeleza nimetoka Kajiado East. Kajiado East ndio mama wangu walitoka, na ilibidi niseme nimetoka Kajiado East ndio nipate kusaidika kimaisha. Nake mũirĩtu ũyũ ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 20 agĩtarĩria ruo rwa kũremwo gwĩthera ruo-inĩ rwa kũruithio. Mimi nilikuwa mwanafunzi, nilianza kusoma nilikuwa na umri wa miaka 10. Nilipofika darasa la 6, maisha yangu ikaanza kwenda vibaya. Babangu akaamua kujaribu kunitoa shuleni, kunipigania nitoke. Akajaribu kuniambia niende circumcision, nikajaribu kumwambia no, hakuna, kwa siwezi stairiwa juu mimi sitaki kutairiwa mpaka nimalize shule, na pia tena hiyo kutairi msichana sio nzuri. Akaniambia hiyo ni must. Tukaju na yeye, tukashindana hadi at long last nikakuja nikamheshimu, nikakubali kupitia hiyo circumcision. Chifu wa gĩcigo kĩa Rombo akiuga thirikari no ithiĩte na mbere kũhĩtana na ciĩko ici hĩtũke nĩ mahinda. Ile kitu ningeambia tu wakazi wa eneo langu ni kwamba sheria zipo ambayo zinalinda watoto. Kila mtoto ana haki zake, kila mtoto akona haki ya masomo. Serikali imetoa masomo ni ya bure katika shule zetu za primary. Kwa hivyo kila mtoto lazima akuwe katika shule. Ni vizuri tujadiliane wote, tuweke wote mikakati, tumalizane na hizi mila ambazo zimepitwa na wakati, ili tukue pia na Kajiado County ambayo imeinuka, ama ambayo wasichana wameenda mbele na wameweza kutimiza ndoto zao. Nginyagia rĩu thirikari-inĩ nĩo hamwe na ikundi cia andũ a wendi mwega nĩcigeretie ũrĩa cingĩhota kũhukia ũndũire ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, Getwa Karo Kenyugo Mwaura.